Na official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru igira iti polisi y'u Rwanda yarashe mu cyico umujura. Umusore w'imyaka 20 Pascal Ndayisenga yarashwe ahita apfa nyuma yo kugerageza gucika inzego z'umutekano zari zamufashe kuri uyu wa gatandatu mu masaha ya saa 8 z'amanywa. Ibyo byabereye mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Ngoma, akagari ka Fungi, umudugudu wa Gasha. Amakuru atangazwa na polisi avuga ko Ndayisenga yari yafashwe kuwa gatanu hamwe na bagenzi be babiri bakekwaho kwiba insinga z'imirindankuba ku mapoto y'amashanyarazi, aho bafatanywe ibiro 25 by'izo nsinga. Polisi yasobanuye ko nubwo bari bamaze gufatwa, Ndayisenga yagerageje gucika yiruka ajya mu mugezi w'Akanyaru, aribwo yarashwe agahita yitaba Imana. Polisi yasabye abaturage kwirinda kwangiza ibikorwa remezo rusange ndetse no gukorana n'inzego z'umutekano aho kugerageza kwiruka mu gihe bafashwe bakekwaho icyaha. Turacyari makuru hano Kumena official, tukaba tugiye kukomereza ni mu ntara y'Iburengerazuba, aho dusangayo inkuru igira iti umwana w'imyaka 16 yarohamye mu kiyaga cya Kivu arapfa. Uwimbabazi Sandrine w'imyaka 16 ho mu karere ka Rutsiro yarohamye mu kiyaga cya Kivu arapfa. Byabereye mu murenge wa Musasa, akagari ka Gabiro, ho ni mu mudugudu wa Gitwa. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye ku mugoroba wo kuri 26 Mata 2025. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musasa Bisenimana Janvier yabwiye igihe ko Uwimbabazi yarohamye ubwo yari yagiye gusura bagenzi be bigana muri GS Murama. Ati bajyanye koga mu Kivu wahita arohama, abo bajyanye bahise batabaza, umwe bari musozi aza kubatabara amukuramo ariko asanga yamaze gupfa. Gitifu Bisengimana yasabye abaturage kwirinda koga batambaye umwambaro ubarinda kurohama. Avuga ko n'iyo umuntu yaba asanzwe azi koga ashobora kugira ibibazo byatuma arohama. Umurambo w'Imbabazi wahise ujyanwa ku bitaro bya Murunda gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Reka dukomeze n'amakuru yacu, tuyakomereze kuri ino nkuru igira iti ese Ububiligi bwaba bushaka ko Museveni abwunga n'u Rwanda? Mu kwezi gushize u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gucana umubano n'Ububiligi, runategeka abadiplomate b'iki gihugu kuva ku butaka bwarwo. Iki cyemezo cyajyanye n'ibindi bikorwa birimo guhagarika imishinga y'iterambere Ububiligi bwari bifitanye n'u Rwanda, yari ifite agaciro karenga miliyoni 95 z'amayero. Imiryango itari iya leta iyo mu gihugu mpuzamahanga ishingiye ku myemerere igamije inyungu rusange yanditse inakorera ku butaka bw'u Rwanda nayo yabujijwe kugirana imikoranire iyo ari yo yose na guverinoma y'Ububiligi cyangwa ibigo biyishamikiyeho. Impamvu y'ibyo byemezo ni uko hari hashize igihe kinini Ububiligi busaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga kurufatira ibihano, barushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwarabihakanye rwamagana iyo myitwarire y'Ububiligi. Igihugu cyagize uruhare rukomeye mu mateka mabi yabaye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, kuva mu bihe byarukorerizaga hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Bikiba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yahise atangaza ko igihugu cye nacyo kiza gusubiza, avuga ko abadiplomate bose b'u Rwanda barirukanwa. Maxime Prevot byamenyekanye ko ari nawe wazengurutse amahanga mu izina ry'Ububiligi asabira u Rwanda ibihano, kandi uko yabikoraga yabaga avuga n'abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakamwereka ibyo agomba kuvuga. Icyakora kuri iyi nshuro yahinduye imvugo, agaragaza ko Ububiligi bukibona u Rwanda nk'umufatanyabikorwa wabwo ushoboye mu karere, unafite ubushobozi bwo gukemura intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri Prevot yabigarutseho ubwo yari yahuye na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mu ruzinduko ari kugirira mu karere. Yasabye Perezida Museveni gufasha mu gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kunga Ububiligi n'u Rwanda nk'uko The East African yabyanditse. Minisitiri Prevot yavugiye ko Perezida Museveni ari umuhuza ukomeye mu biganiro bya diplomasi hagati y'impande zombi. Uyu muyobozi yavuze ko yahuye na Museveni mu kubyaza umusaruro inararibonye Perezida wa Uganda afite mu karere, ku buryo
ko gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bikajyana no kugira uruhare mu kuzahura umubano w'Ububiligi n'u Rwanda. Minisitiri Prévost wasuye Uganda, Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko atasuye u Rwanda bijyanye n'uko ruherutse gucana umubano n'Ububiligi. Yagize ati "Nyuma y'icyemezo cy'u Rwanda cyo guhagarika umubano ushingiye kuri diporomasi, kujya i Kigali ntabwo byashoboka muri uru rwego." Yakomeje avuga ko nasobanuriye Perezida Museveni ko hari amakuru menshi atari ayo muri iki kibazo. Guca umubano bya diporomasi ntabwo aricyo gisubizo kijyanye no kutumva ibintu kimwe. Yasobanuye ko abo bayobozi bombi baganiriye ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bose bemeza ko hakwiriye kugira igikorwa amaguru mashya. Ati "Nashinze agati kandi ku kijyanye n'uko impamvu z'iki kibazo zikwiriye kwitabwaho mu buryo bwo guhagarika ubugizi bwa nabi." Yavuze ko kubaha ubusugire bw'ibihugu byombi, guteza imbere ubufatanye bw'akarere mu by'ubukungu, gukemura ibibazo by'impunzi, guhashya umutwe w'abajenosideri wa FDLR, kurwanya imvugo z'urwango zibasira abaturage bamwe, kwimakaza imiyoborere myiza bishobora gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no guhashya umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Prévost yavuze ko mu kuzahura umubano w'u Rwanda n'Ububiligi biteguye kuganira kuri ibyo bibazo, ndetse avuga ko hakeneye buri ruhande rwumva ibitekerezo rw'urundi. Mu kumvikanisha iyo ngingo yagaragaje ko nubwo Uburusiya buri mu bihano by'uko bwatangije intambara kuri Ukraine, Ububiligi butigeze bucana umubano na Moscow. Yavuze ko Ububiligi bwakiriye neza gahunda abo muri AFC/M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherutse kwemeranyaho, hagamijwe guhagarika imirwano no kugirana ibiganiro biganisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Ububiligi bwagaragaje ko kandi ari intambwe nziza mu guhagarika intambara, anashimira ibikorwa by'ubuhuza byakozwe na Qatar n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe na EAC ndetse na SADC. Nubwo Minisitiri Prévost agaragaza ko igihugu cye gishaka amahoro mu karere, u Rwanda imvugo iracyagaragaramo ibibazo na kwa kubogamira ku ruhande rumwe. Nk'ubu mu kiganiro n'abanyamakuru i Kampala, uyu muyobozi yavuze ko igihugu cye kitakwirengagiza na rimwe uruhare rw'u Rwanda mu kuvogera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kabone n'ubwo kidashaka ko ibibazo bikomeza gufata indi ntera. Ikindi, bisa naho Ububiligi bufite umugambi ukomeye w'igisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere. Impamvu ni uko muri 2025 indege y'ingabo z'Ububiligi yavuye i Buruseli yerekeza i Kinshasa ikomereza muri Kindu. Ku munsi wakurikiyeho yasubiye i Kinshasa ihava kwa 20/2025. Kwa 21/2025 iyo ndege itwara abantu 16 yagarutse mu karere ka Afurika k'ibiyaga bigari, igwa i Bujumbura mu Burundi, isubira i Brussels ku munsi wakurikiyeho. Nyuma Minisitiri Prévost yatangaje ko igihugu cyabo gifite abasirikare 6 mu burasirazuba bwa Kongo, ubutumwa bwa Muryango w'Abibumbye bwo gufasha ingabo za FARDC. Mu gihe bivuga ko Ububiligi bwohereje ingabo zo gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23, Minisitiri Prévost yasobanuye ko ubufasha abasirikare b'Ababiligi batanga atari ubwo kujya ku rugamba. Munyemerere amakuru yacu tuyasoreze kuri ino nkuru. Ni inkuru yo mu gihugu cya Chad. Inkuru dusangayo igira iti "Igitero cy'abantu bitwaje intwaro cyahitanye abasirikare bagera kuri 12." Kuri uyu wa gatanu, igisirikare cyatangaje ko igitero cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro mu burengerazuba bwa Niger cyahitanye abasirikare 12 mu gace k'umupaka kamaze igihe kaberamo ihohoterwa rikorwa n'intagondwa. Ku wa gatanu, igitero gitunguranye cyagabwe ku mutwe w'igisirikare hafi y'umudugudu wa Sokoyila, hafi y'umupaka wa Mali na Burkina Faso. Nk'uko igisirikare cyabitangaje, cyongeraho ko hafashwe 2 bakekwaho kugiramo uruhare. Cyasobanuye ko abagabye igitero ari abaterabwoba, ariko nticyavuga itsinda ryabigizemo uruhare nk'uko iyi nkuru dukesha Reuters ikomeza ibivuga.
mu kwezi gushize igitero cyagabwe n'umutwe wijanditse w'abajihadiste ku mudugudu muri ako karere ko ku mupaka cyahitanye abasivile 44. Ingabo zashinje icyo gitero leta ya kisilamu muri Sahara cyangwa IGS. Muri Nigeri hamwe n'abaturanyi bayo Burkina Faso na Mali bamaze imyaka isaga 10 bahanganye n'imitwe y'abajihadiste, harimo n'imwe ifatanyije na Al-Qaeda na leta ya Kisilamu. Nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi mu bihugu uko ari bitatu mu myaka yashize, abategetsi bari ku butegetsi birukanye ingabo z'Ubufaransa maze bitabaza imitwe y'abacanshuro y'Uburusiya kugira ngo ibafashe. Ibihugu bitatu kandi byiyemeje gushimangira ubufatanye bwabyo bishinga umuryango mushya byise Alliance du Sahel nyuma yo kuva muri CEDEAO. Nahangaha dusoreje amakuru nk'uko nari nabikubwiye, mbabwira ngo mukande subscribe. Bye bye.